Muhterem avuldaşlar, klastaşlar, görüşçüler, şakırgan konaklar. Sizni barınızda da yüzümün, aile isminden, balalarım isminden, anıklarım isminden hem Şistay administrasiya isminden, Şistay munisipal депутатлар isminden, şulay yurttatar Bütün Dünya Kongresi Şistay filialı yetekçisi isminden sizni mine şuşu beyreminiz bile kıtlarga rıksat ettigiz. Sizge tanıştırmışlar, balalarыбыз, әтиләребез сугышларны bitirip, тиз arada, bizning arada qaytib жетip, bizning bile turmuş ite alsınlar idi. Elhamdülillah. Şunun için her bir mecliske biz uylauınca indi Irak'ta tırsak da büleksiz koytmuyorlar bitinde. Birinciden aytasım kilerle bületini bergençe biz gafu ettenemiz indi emelerge de buluşurga da koytalmadık gafu etteniz diye bildiremiz şiddet turgan kişilerine. Lakin Asad Davutович bile biz лучше материально финансово sizni обеспечитtirбыз. Чөнки һәрбер эш финанс ярдәмчесез булмый. Шуның өчен табыркат менә сезне шул бәйрәмегез белән котлыйбыз. Безнең дә бәйрәм һәм хәзрәт әйтмешли, бу мәчетләр буш тормасыннар. Һәр вакытта балалар, һәр вакытта мишәр әйтмешли аланнар укысыннар, дua кылсыннар, намазда булсыннар, ислам динен алга этерсеннәр.